Muraho neza turabashuje aho muherereye mwese. Uyu munsi rero dusa nkaho dufite amakuru update za Seba. Seba ari muri Congo, ari iwacu ruguru. Uyu mugabo rero avuye muri Amerika, aza muri Congo kubw'impamvu ziwe ku giti ciwe. Hari abantu rero benshi batekereza ko Seba ashobora kuba ikimujyanye, kuvuga ngo umuntu avuye muri Amerika ugiye muri Congo muri la insécurité, wo kwibaza byinshi. Abantu rero bakomeje kwibaza ngo se Seba afite abasirikare, abantu bavuga ko yageze i Burundi aforoma indi, abandi basirikare nimba ari Gumino, abandi ati ni abasirikare b'u Burundi, abandi ati n'undi mutwe agiye yakoze kugira ngo arwanye twirwaneho, abandi ati agiye gufatanya na mayimayi. Mbese abantu bavugaga ibintu bitandukanye, ariko tuje kubabwira amakuru nyayo y'impamu. Amakuru y'impamu ni aya ngaya. Uyu mugabo Seba, umugabo mu bwoko bw'abadahurwa, ikintu buriya abantu benshi, amakuru ushobora kubona kapse ahantu, uyu mugabo benshi bamufata nk'umuntu nk'umwanzi w'ubwoko, benshi bamufata nk'umuntu utari mwiza, wawugambanira ubwoko, wawuvuga ibitari byo, ushigikiye abica ubwoko. Ariko kandi hakaba n'abandi bamufata nk'intwari, ahubwo bamufata nk'umuntu ukunze ubwoko, ushaka amahoro. Rero uyu mugabo hari ibintu yakomeje atangaza mu myaka yashize, yifuza yuko amoko yo muri Congo yabaganiriza, bashyira hamwe abanyamurenge n'abapfurero, abanyamurenge n'abapfurero n'abanyintu, ayo moko yose barwana, abanyamurenge amoko barwana nayo yose, yifuza kugira ngo aze ahubwo abaganirize, abashyire hamwe, azane umuco, kumvikanisha yani amoko. Uyu mugabo rero muzi uko yabanje kuza, abandi bamwe ati Seba agiye gutwara, atwaye amasomo, agiye kurwanya twirwaneho, agiye kugira gute. Ikintu rero gisa nkaho kinatangaje rero, hari amagambo mwumvishije ubundi Colonel General Sematama yavuze ati twebwe ntabwo, ati twirwane MRDP ntabwo iri muri iri Doha. Bisobanura ko ubwabo batari kumwe i Doha, MRDP itari i Doha. None ikintu gihari rero sa amakuru nyayo, ahubwo ikintu cyatumye Seba ava muri Amerika, ava ahantu yari afite umutekano, yari afite mu buzima bwiza, nk'uko abantu bose bifuza nyine kuja muri Amerika, kugira ngo uve muri Amerika uze umanuka uje ruguru. Muremera ko harimo ubutwari cyangwa nta butwari burimo? Uretse no kuvuga wenda ngo baje bageze za Goma, bagiye za Bukavu, none wese uzamuka uja ruguru, uzi uko ari aho hantu ashobora kuba hari umutekano muke ku giti cyawe, ushobora kwicwa, ushobora kuba wanagambanirwa. Noneho si no kuvuga wenda ngo uzamukanye indi timu wenda y'abasirikare bakurinze, nubwo baba bafite abamurinze bangahe cyangwa se bangahe, ariko ukaba nta mutwe wawe ufite, cyangwa se nta groupe armée yawe ufite igomba kukurindira ibihumbi n'ibihumbi by'abasirikare. Ukaba uvuye muri Amerika, uzi ko ugiye hariya hantu, uzi ko ushobora guhura na risiki izo arizo zose, zo kubura ubuzima ku giti cyawe, zo gufungwa. Si nabwo bwa mbere Seba afunzwe, muribuka ko yigeze no gufungwa i Kinshasa, ariko kuba sayizi yongeye kandi kuza afashe iya mbere kugira ngo aje gukora kino kintu. Hari abantu benshi bamufata nk'intwari, hari n'abandi wenda hatari wenda bazi ngo wenda umuntu agiye kugambana, agiye gukomeza kugambanira twirwaneho, dore ko yakomeje no kuvuga ikintu kijyanye n'abasirikare bari kuraswa ruguru, babuze imiti, babuze ukuntu bavuzwa, ibintu nk'ibyo ngibyo yakomeje kubivuga. Noneho nimba yafashe initiative yo kuza ngo ashake abavurwa bavurwe, ashake no kugira ngo yumvikanishe amoko ari hariya ruguru,
kugira ngo babe umuntu umwe, ese uwo muntu twamwita umwanzi w'ubwoko cyangwa twamwita ahubwo intwari y'ubwoko? Nimba afashe inisiyative hariya, rega muza mumenya ko abanyamurenge twagize abayobozi benshi cyane. Abayobozi, dufite abayobozi muri leta ya Kongo, dufite abayobozi bari mu mapurive yabo, dufite abakomakomeye muri Kongo b'abanyamurenge, ariko ukabona ubwabo ntibigeze bafata inisiyative, uwo mutima wo kugira ngo agende yumvikanisha amoko yo muri Kongo, yumvishe abanyamurenge ati mugomba kubana, mugomba kugira gute. Ukabona niba warabyikoreye ku giti cyiwe, atatumwe na leta, atatumwe n'undi uwo ari we wese. Uyu muntu twamwita gute koko? Turamwita umugambanyi cyangwa turamwita intwari? Muduhe komantere. Uretse no kuvuga wenda ibindi bindi, hari igihe abantu bavuga ibintu bitandukanye, ngo uyu muntu yagiye gushaka, agiye kurwanya M23, agiye kurwana na Twirwaneho. Ese uyu mugabo ashobora gushika no muri Twirwaneho bakamwakira, bakaba yaganira na Sematama akavuga ati ni ikibazo cy'amoko y'iwacu ruguru ni ikihe? Aha baravuga ngo ibya politike ni politike. Wabona baganiriye nk'abavandimwe, dore ko ari n'abavandimwe bose ari abanyamurenge, bakicara bakareba ikibazo gihari. Birashoboka, nta kidashoboka. Baravuga ngo nta mwanzi uhoraho. Muri politiki ni nako bigenda bigaragara. None si uyu mugabo, mwabagabo mwe, murumva ko uyu mugabo turamufata gute? Tureka kugendera ku mapropagande, ku bintu bijyanye n'amasosho media. Nimba iki kintu aricyo cyamujanye muri Kongo, kumvikanisha amoko. Rega buriya nta muntu wangwa na bose, nta n'ukundwa na bose. Igihe abantu ntabwo ari ko abantu bose banga Seba. Hari abantu bamukunda, bakunda ibyo avuga, bakunda ibitekerezo byiwe. Hari n'abandi bantu rero nabo bamufata nk'umwanzi w'ubwoko. Ariko se nimba ari iki ngiki koko cyamujanye kumvikanisha abanyamurenge n'andi moko, yaba ari gitwari, yaba ari intwari, kuvuga ngo uvuye muri Amerika uraje wituye ruguru, cyangwa se mu Bijombo, cyangwa se mu Rurambo, cyangwa se ku Ndondo, ugiye kumvikanisha amoko. Ibyananiye ni ukuvuga ngo kandi iki kintu, erega iyo ikintu nk'iki uragitekereza ku giti cyanyu, na leta yabona ko gishoboye, byanze bikunze. Uyu mugabo nawe yaragize iminsi avugana na leta, yavuganaga na leta, yavuganaga n'abandi bantu bumva igitekerezo cyiwe, yaba ari abakomeye nabo bonamushigikira, ntawe utomushigikiraga kino igitekerezo cyiza. Yaba ari na guverinoma ya Kongo nayo ubwayo yagishigikira, bati uyu muntu witanze muri ubu buryo kugira ngo ajye kumvikanisha amoko ari hariya, agenda abumvikanishe, ntawe utamushigikira. Ese uyu mugabo uko abantu bamubona, babona yabayeho umusirikare, ni umuntu wakamiritse, uzi neza ikibazo kiri hariya, kuko yagiye anabigaragaza, yagiye anavuga ibitekerezo bye bitandukanye. Gusa nyine bitewe n'ukuntu abantu tutagomba no kumva ibintu bimwe, hari ababyumva ukundi, abandi bakabyumva ukundi. Ariko twebwe icyo tureba niki koko, ukuri ni ukuhe. Ntabwo tugendera ku bufana, ntabwo tugendera ku bindi bintu. Tuvuga ngo si uyu mugabo kuko icyamujanye no kumvikanisha amoko ari hariya, cyangwa nawe agiye gufata intwaro arwane n'abagomba kurwana. Kandi koko urumva byose nta kidashoboka, ntawe uzi amakuru. Ahubwo numva koko burangiyewe rero, kubera ibibazo bya politiki y'abanyamurenge, nta muntu njya nifurizaho ikintu kibi. Ahubwo abantu bose bari mu ntambara, yaba bari hehe na hehe, Imana kuko abanyamurenge rega ni umuntu umwe. Nta mpamvu zo kugira ngo dutandukane. Ese uyu mugabo afite ubushobozi, hari abantu bamubonamo ubwo bushobozi bwo kugira ngo yumvikanishe ariya amoko ari ruguru, ari kurwana, ari kwicana, yatemanye, yamaranye. Hari umuntu umubonamo ubwo bushobozi. Ubwo bushobozi murabubona koko muri Kiyana, yuko yakumvikanisha aya moko? Bamwe ati birashoboka, uyu mugabo ashobora kuba afite ubushobozi rwose, ubushobozi yabubona bwo kumvikanisha amoko ari ruguru. Abandi ati reka, ahubwo uyu ni umugambanyi, ahubwo uyu n'uyu agiye kurwanya Twirwaneho. Reka turebe ibiri imbere,
kubera ko buriya ntabwo dukunda kuvuga ibintu bitara, ariko ikigaragara ibivugwa n'ibitavugwa, iwe niwe uzi ukuri. Ariko natekereza neza rero, uyu mugabo sinshaka kumuvugaho byinshi, ariko icyo nzi cyo ukuri kwiwe cyangwa se n'ukuri kuzagaragara ikimujanye ruguru muri ubu buryo. Niko ntekereza neza ko byanze bikunze iminsi iri imbere biragaragara ikibazo cya Seba. Icyamujanye ruguru ni iki? Ni ukurwana koko cyangwa no kumvikanisha amoko? So, yari Jovia Official 30, turabakunda.